abagwamu bafura tubiha muto bazika byagambirwa harutindo rwerizo bo abantu bakorese mikono yabo kandi rubayereka kuba mazo bwire buringwa barukorese mikono y'abantu bitamiziga bacereza mane nico barukwendera government kutandikira aho hayibahika konka omurimo gukorwa nukorwa abantu bekundire kandi tukoresa LC zo muri Nyakizinga turabona kusahine n'abantu bitu bagoma mu Jeromo gaha Kenya gahatera teka ho bwato akuba ngijira kimujura nebe nyinji mwe mazire imyaka 10 tukuvuga ho bwato atogumwa ubu n'umwaka gwa kashe twatinze habiri ati abatakana bebembezi begombora ya Nyakizinga bayerekaho mwaha byo bushubuzi by'entasiya yabo ebyo rutindo rubaferizi abantu bacwekere migongo aha abantu bacwekere amaraka bwo kwekorera imiti nabwo cyo imiti yiwareba tugiye korera ku rugahare munonga ntubantu gishabirizo mu bantu emuteko busende nkitwa bebembezi shonda tugigura ture ngo twatindo muhando kansaro rukujwekere gombora ya Nyakizinga mu ishengero rya Metoma yayereko buhango bw'urutindo rwe n'abataka baraburira bebembezi na munga ba MP bo mu Metoma ngo baba bataresere ba ministry bakakora urutindoro babesasire enkumi birabiri na mukaga kubari ba twayikaye rutakajiro bataragaruka kuja kushaba karuru itemerera mu rutindoro rwakajugutana rwatanisa rwa Mabondo Town Council umaraka jarantunga monego mbora ya Nyakizinga Ruhinda South umuri Metoma district kandi bakatandika kurukorese mikono kurugo mwaka gw'2021 ubwero wamaziriho abantu babo baruko bande bufunzo barukurwambuka gasha kwa Ben Muhozi.